So, how about the thing we talked about? About my place, history of my place. Okay, make sure because I already prepared. Okay? Okay, thank you. Kalau send itu menurut kalian sarap ah Where? nah where kasi kapag nga rin sana berpis karena apa why dito tayo mo ipusin natin ya basta ito waktu betar was orang-orang yang orang itu orang betar ke mencari so sebaliknya lo makin Maria juga ke store kan kira mana tu baru nak ya sekarang dia benar benar bincang mana